Kwa dhimbele ni ji ang'weno itongi magikamo koyudo hinyruok e masira mar ndara bang' matatu mating'o jowuoth 14 tumore gi lori e apaya ma Nyahururu kadhi Nyeri otieno mane piny oru godo kawuono. Matatuno no rik ko jolemo mag kanisa mag St. Peter's Catholic Murang'a mane dhi e lamo maduong' e kar lamo ma Subukia. Jogo ma otony masirano lero ni lorino chalo mano obayo yo kendo ma otuomo nyamburko margi magikone okelo tho mar ji 4. Jogo mohinyore no oringo e osiptende makono ka ringre ji ma otho tere kar kano ringre ma Nyahururu County Referral. Tulikuwa tumetoka nyumbani jana kama saa 10. Tulikuwa tunakuja maombi Siraini Subukia. Saa tukawa na mchana mwema tukaomba, lakini tukisafiri kurundi tukapatana na accident pale Dalago. Tulela ilikuja ikatugonga, ikakosa mwelekeo, lakini tulipata services wakatukuchukua wakatuleta hospitali. We have ensured that wametibiwa, wengine wameenda nyumbani na kuna mwingine tumetransfer Mathari. Kuna wengine walipata hiyo accident wakapelekwa Nyeri Hospital. Kwa hivyo mimi kama mama county Nyandarua nataka kuambia watu wa Murang'a poleni sana, na hasa familia za wale wamepata hii ajali, poleni sana. Tunaomba Mungu awapatie a very quick recovery.